Ovog čovjeka bi Plenković trebao uzeti za svog savjetnika, pa pogledajte i zašto. Ne, ja nisam nikoga opljačkao. Priča ide ovako. Ovaj čovjek je na sebe privukao gnjev mnogih prevarenih ljudi i zbog toga završio na televiziji Nove TV. Naime, Dražen Filjević bi od žrtava uzimao novac unaprijed, te bi im ili polovno ili nikako isporučio svoje usluge i materijal. Ovaj poduzetnik iza sebe ima 3 propale firme. Unatoč tome, ljudi i dalje misle da baš oni neće biti ti ljudi koji će Dražen prevariti. Najnovija Draženova firma zove se Vrhunska građevinska stolarija, d.o.o. Mi vam sa garancijom možemo reći da nije vrhunska, ali on je vjerovatno smatra vrhunskom jer mu je ovo već 4. vrhunska prevara. Poslušajte što Dado ima za reći za svoju obranu. Znači, evo, gospodina Zlatka Cvrtnjaka, konkretno, evo, tu se ovo malo prije pokazao, tu je njegova stolarija. Neće da dođe da mu montiram. Ali Dado, gdje da mu to ugradiš? Ne treba gospodin Zlatko doći kod tebe, nego ti kod njega da bi mu ugradio stolariju na njegovoj kući. Jel imate još kakve pitanja? Da, Dado, ima još pitanja. Zašto si uzeo ljudima novac unaprijed i nisi odradio svoj posao do kraja ili nikako? I zašto si lopov? Zašto lažeš? Zašto si prevara? Na ta pitanja nam nisi dao odgovor, ali mi vam donekle možemo odgovoriti gdje su pare. Dado jako puno pije i sav novac koji bi trebao biti uložen u vrata i prozore koje su ljudi platili, on je usmjerio u svoju glazbenu karijeru. Nažalost, te pod navodnike viralne hitove ne možemo pustiti radi zakonskih regulativa, ali vam ostavljamo linkove u opisu videa. I sad vi meni recite, je li ovaj čovjek normalan?